ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯌꯨꯡꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯣꯡꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯔꯦꯟ ꯕꯤꯈꯣꯛꯇꯒꯤꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯥꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯠꯆꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Mai nupi pore na bana bage. Mai nupi dillang se da ne. Dillang se. Arun na. Aku video ron do. Iya. Ai gina thonga gi je mai na han ro bai je. Ki ne ye ye ne ba. Re na gi do ai si je. Ai thom ai na da dum tong le ne. Du le thom le yo. Social media dagi lakhotaba video fu angkatanga mayam da thamjaramge Abdullah misi ga mari lenana mayam da update masang katang JC against the brutal killing of Kori Mayugi JC ki magai dagi honorable Chief Minister amadi DGP SP concerned Pisan Gre JC ki magai dagi as a CSO apoi MCM ki magai dagi lapchani ko poti hojik mihat asida Abdullah ki mihat asida tang tada gatam ta thoki bami missing report ama tang trang ma ta taw hai marak chida tanai na ba delaying tactics kala su yaure masina another matter oraga hojik si mi si na phangabani na tamthina halabani na masida chendri bami kha phagat pa ngame police ki mage digi loina hojik wa lori ba yamna prime suspect oi bami ama mingoi na palabada akoina source ama da phangada MD Aslam Elias Lingtau son of Abu Kalam Thawal Mojing Sagai na Thawal Mayu haibo mi ase athoma matamda masi prime suspect se koi law enforcement na phagadabani within 24 hours ki manuda JC na piriba koi JC ki magi degi tamibo from singa se athoma matamda action da othopiu natrabadi leba ki achawo issue matarata masi meyam sentiment moiba yamni nation oiba dum baba nupi yemane hakka kawraga khaina ma lawna magi malida aduju kari marangi no maram chu khangdana sakcha haijana ni hairaga kawraga hamlaga sumaina tore to hundoga maina ka ma ko yam tam thiba waiba balverin suma exact totally himself condemn tawi loina musalman mo dai si kai ngai sigum haram gi oiba ma dei dozakhi oiba poche as Islam mo da tahoi de pot ke ase masi totally himself condemn tawi maka satharak poina pokna pham news service ta phong ma pawng nang mayam da thamjage tangkhul nupi masa ani Miss Asia amasum world compete tawragani lakadoriba Miss Asia 2022 amasum Miss World 2022 da India gi representative tawduna senior women's model physique tuan height kanglup singna Manipur gi tangkhul nupi masa Solon Zazo amasum Solimla Zazo anina compete tawragani Manipur gi bodybuilders Nipan India gi team gi dama khankibagi manungda Alice Christians Higher Secondary da tamduna class 12 examination mayukna khrabi Solan Zazo amasum Sacred Heart Higher Secondary dagi class 12 examination thakhrabi Solimla Zazo anisu makhoigi maming sanba ngamki Solona say sigi July 13 tagi kunngamathoi fawba Maldives da pangthokadaba Miss Asia 2022 da saruk yaragani aduga Indonesia natragana Singapore da yumbu oiduna pangthokadaba Miss World 2022 da Solimlana compete tawragani nupi masa ani edu professional bodybuilders IBBF amasum Mr India Robert Laisangthem gi lamjing makhada Royal Gymnasiums Urkhul train tawri ngar nomaizu numita Himachal Pradesh da phongkiba India gi team Siembagi selection trial da makoi animak India team gi dama khanki amasum international judge Nepram Kisnana
टीम की कोच अमसुम कम मैनेजर ओइखी हाइना मिस्टर एशिया फाइनलिस्ट सु ओइरिबा रॉबर्ट लाइसंगथेना फोंदोखी रॉबर्ट ना माकी फेसबुक पेज थगलखीबा पोस्ट अमदा हाय मसी आइगे अमसुम तांकुल फ्रुप की ओइना साथोक्सनिंगाय ओइरबा मिकुप अमनी हराव नुंगाइबगी तंजा सिते एहाकना तांकुल फ्रुप ता मखोइबु फाइनेंशियल अमसुम मोरली ओइबा मतिंग पांगबिना बाहायजरी BBA UD तंबा अमसुम IBBF फु थगली रॉबर्ट रॉयल जिम्नाजियम की प्रोपाइटर नियमती मा उर्खुल सेंट्रल स्कूल की प्रिंसिपल सुइदी मरक्सिदा काथो कतमनाव लोंगना KKL नसु सोलोन जाजो अमसुम सोलिमजा जाजो अनि लाखदुरिबी इंटरनेशनल इवेंट सिंग अदुगिदमक खलखिबदा थगतपा फोंदोकी अमसुम लुप अदुगी प्रेसिडेंट मासुमी जितखाइना माकी वरोल अमदा मखोइना तुंगदा होनरकपा पुंबदा माइ पाकपा ngamlasanu haina yeipa mangol pirakli haina su pausna makhatana su फोंदोरकली सनालेबाक फोंखिबा अतोपा कंटेन अमना मई साखिबा EV सिंगदा बैटरी की असोइबा क्या फंगले यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ना EV मई साखपगी थौदोक सिंग अदुगी मतांगना थिजिनना सिनखिबा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ना बैटरी अदुगी पैक सिंग अमसु मॉड्यूल सिंगी डिजाइन सिंग याउन बैटरी सिंग अदुदा साथीबा असोइबा सिंग फंखरे हिराम असि खांगबा लिखुन सिंगी मतुंगिना हारिबा असोइबा सिंग अदु इलेक्ट्रिक two-wheelers manufacturing Okinwa Autotex Pure EV Zetendra electric vehicles Ola electric amasum bom motorcycle gumbasing mamal hantana naba thak nimba masak sing sizinabadi go iramba yai haina phongdokli DRDO da Center for Fires Explosive and Environment Safety CFES namakoi gi fact finding report adu ministry adu da thakre लिखुन सिंग अदुगी मतुंगिना हाउसिंग यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ना DRDO रिपोर्ट फाइंडिंग सिंग अदुगी मतांग द मखोइगी ओइबा वाफम अमक थमननाबा खंगलदुना हाइरिबा EV मैन्युफैक्चरिंग अदुगी मिहुत सिंग कखटख्रे मसिगी ममांगदा थासिदा यूनियन कंज्यूमर्स अफेयर्स की मखादा लेबा सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCTA ना अप्रैल थादा मखोइगी ई स्कूटर सिंग पोखाई की बदुगी मतुंग बोम मोटर्स अमसुम प्योर EV दा नोटिस थाखरे ओला इलेक्ट्रिक जेतेंद्रा EV अमसुम ओकिनवा ऑटोटेक लोइनना प्योर EV अमसुम बोम मोटर्स ना EVM साकपगी थवोंग सिंग अदुगी मतुंग असोइबा बेसिंग अदु अमुक हाना कखटख्रे अमसुम हौजु फावबद यामद्रा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स तरागनि थोइ पोखाइख्रे अमसुम गवर्नमेंटना कन्ना तकथरकपदगी EV साबा कया मरुमना असोइबा बेसिंग अदु कखटख्रे हाइना सु पाउसना मखाताना सु फोंदोरकली अदुगा हौसिकुइनदी म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरगे अमसुम पाथोक्सगिबदा सोइखिबा लानखिबा यावरस म्याम नगापिगनि अमसुम मतम गेबा मरुइबि पाउसिंग सु म्याम दले पलेतन अपडेट पिजरखे हाइना चैनल सिगी मेकेडी म्याम थमजरी एंड थैंक यू